abacyanshuro nkuko barimo biga bavuga yuko ngo baje kurinda ibinombe ibyabaye by'ibirombe rero bihinduka iby'imirwano. Ni muri urwo rwego rero murabizi ko abacyanshuro b'abaromanya babaye nk'abivumbura kubera kubatara amafaranga. Ubu abacyanshuro bari kuri tere mu buryo bufatikana abacyanshuro ba Blackwater ba Eric Prince. So rero ubu ngubu tuvugana nyuma yuko imirwano yabaye ejo bundi nejo mu gace ka Bafasende byabaye ngombwa yuko Bafasende ifatwa yose ifatwa na M23. Ndakubwiza ukuri nyuma yo kuyifata ejo icyo bakoze nuko bari mu masuku neza basoza. Nyuma yaho rero muri uyu mugoroba rero Blackwater abo ngabo baje kuzamura drone zijya kurasa ahanga Bafasende baharashe basanga ikirere kirafunzwe. Intare za Sarambwe zibarasa urufaya rw'amakompora n'ibiki basubirayo babona ko ibintu noneho byahindutse ndetse biri kuvugwa yuko byakoranabuhanga ry'Abarusiya baba baryimuriye Kisangani kugira ngo babashe kuba ariyo kuko ariyo ndiri yuzuyemo indege n'izo drone bavuga yuko byakoranabuhanga ry'Abarusiya ariho ryimbikiye aho ngaho. So rero baje Bafasende gukandiraho barakubitwa baze gukubitwa ubwo M23 yahise ikomeza noneho kuko hari hano murabizi ko ejo bundi babakubita bahunze bahungira bava Bafasende bahungiye muri Niania na Chopo. Byabaye ngombwa rero ko M23 ibakurikira ahanga muri mu gace ka Niania ibakubitira ibazamura muri Chopo kugeza ubu ngubu imirwanire mu nkengero ya Chopo. Bwana munyamakuru mu masaha imbere turaza kureba turaza kumenya twumva neza ko na Chopo ishobora kuza kubatombe mu minsi ibiri. Ndatekereza ko tuzaba turi gutanga n'amakuru agaragaza ibya Chopo naho Niania tombe. Bwana Ngoga biri kugaragara neza ko aba basirikari barenga ibihumbi 950 ba M23 bapasinze ndetse bibyutse bivugwa neza ko leta ya Kongo yamaze kohereza itangazo cyangwa se yamaze gushora ibirego mu muryango mpuzamahanga ivuga neza ko izi ngabo ahanini ari za Kabila zaba mu by'ukuri ngo zaba zinjijwe mu mirwano cyangwa se zaba za M23 ngo kugira ngo mu by'ukuri ngo bigaragare neza ko ngo atari ingabo zisanzwe ngo M23 ngo bikarangira ikoze pasa uti ariko bihagaze bite? Tanga umucyo kubwiza ingabo za M23 za pasinze zirenga 950 leta Kongo iri kwita iza Kabila. Bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo leta ya Kongo ibiri kuvuga ni bitabapfu kuko ubu turi kuvuga neza bafite ubwoba bwa balkanization ku buryo noneho bari gushaka inwa izitwazo ibintu bififitse babwira amahanga kugira ngo amahanga abashe kubumva barebe nimba yabafasha kuri icyo kibazo cyo kurwanya balkanization. So rero Kabila ari aho ngaho Kabila bavuga ariko ari Goma kandi koko niho yarari hari muze training ya mbere y'Irumangabo yapasingishije abasirikare barenga 7,000. Hari noneho na hano Cyanzu haje gupasinga abandi basirikare barenga 4,000. So rero no kumva iyi training rero ya gukuru uyu muhango wasozerejwe hano Cyanzu aba basirikare 9,350 bapasinze n'abasore n'abakobwa b'abakongomani baturutse mu mande zose bari aho ngaho babashije gupasinga. So rero ibyo ngibyo rwose n'urwitwazo kuko Kabila nta musirikare afite muri Nord Kivu na Sud Kivu cyane yuko nta na training tuzi ya Kabila ishobora kubitraininga abasirikare bashobora gupasinga. Ibyo rero nibyo twabyita bitabapfu bafite ubwoba no gushaka kugira ngo bashake kwiyambaza amahanga kuko bamaze kubona ko amahanga yamaze kubatahura. Bwana munyamakuru nicyo navuga gusa iyi pasautu yakanze guverinoma ya Kongo kuko barebye demo yaba basirikare bakoze hano muri Cyanzu baravuga bati noneho karabaye noneho Kivu zombi ari Nord Kivu na Sud Kivu bigiye kubatombe. Ibi rero bari kuvuga n'ubwoba bubibatera kugira ngo babitiranye bya Kabila. So rero cyo nasozereza kuri iyo ngingo nuko iyaza kubona Kabila afite training izi akaba afite n'abasirikare bazwi bashobora kuza gufatanya na ba M23 ntabwo byari kuba ikibazo kuko nta mishyikirano ikiri hagati ya Kabila na guverinoma ya Kongo. Ikintu gihari gusa Kabila nuko nawe yisanze mu bandi bakatiwe urwo gupfa aribo bakorneye nanga n'abandi nawe rero uko biri kose abayoboke be ndahamya neza ko ubu ngubu abasore turi kuvugana
benshi barimo baritegura bava za Kinshasa bava zaye abo bose barimo baranyura mu bindi bihugu bagira kugira ngo baze kujoininga. Abasirikare rero bashobora kuvugwa wenda bakabila aho yababariza nababarize muri Shaba, kuko muri Shaba aho yaratuye bwana munyamakuru nkuko nakomeje kuyagura no mu gihe gishize hari abasirikare barenga 25,000 biyonkoye kuri leta, ndetse abenshi muri bo ni babandi banamurinda gandi yari afite famu ye aho ngaho niho rero mubwira ari Hotuwele ndetse na Bazuwele, aho ngaho uziye ingabo ze izo nizo zitegereje ko M23 yaza ikaza kuba bahurira muri hariya muri Fizi, hariya mu kibaya twavuze cya Lulimba, kugira ngo babashe gufatanya muri icyo gikorwa cy'imirwano bwana munyamakuru. Cya Rusizi ubu tuvugana harimo imirwano ikaze cyane, iyo mirwano ikomoka ku kirero. Iyo mirwano rero ikomoka kuri Wazalendo ni ukuvuga ngo Wazalendo bari mu kibaya cya Rusizi, ari icyo gice nyine bayobowe na General Autoproclame ya Kutumba, bihaye gufata ingamba zo kujya kugaba igitero, bajya kugaba igitero ku ngabo z'amadubu na M23 bari Irubirizi na Sange. Aho rero icyo gitero rero bagiye kugaba byabaye nkaho ari ukujya gukoza agati mu ntozi, kuko amadubu yayisaguruka na M23 baragenda bakukubitira abawazalendo. Bamaze gukubita abawazalendo ndakubwiza ukuri 50 yaguye aho, maze barangije babereka ibirenge bariruka. Muri kwa kwiruka rero urumva ko deja kuko babakurikiranye byabaye ngombwa yuko noneho habaho intervention y'abarundi ndetse na FRDC. Iyo rero intervention yabaye rero haguye abarundi mu masaha y'ejo barimo bavuga 29, ariko ubu turi kuvugana bamaze kuba 32, ndetse FRDC bari 22 baguye muri iyo mirwano. Ndakubwiza ukuri bakubiswe, noneho bamaze gukubitwa abarundi byabaye ngombwa ko bahundira mu gace kegeranye na Cibitoki aho ngaho mu Burundi, kugira ngo barebe uburyo bashobora kuba bakwirwana bashobore gupuringa bashaka inzira, kuko bari babonye yuko gusubira mu kibaya cya Rusizi byari bibaye nkaho bigoranye cyane. So rero aho ngaho rero nyuma yuko rero bamaze iyo mirwano no imaze kuba nkaho ihoshejeho gatoya, byabaye ngombwa yuko FRDC abarundi barakara cyane, barakarira nuze Wazalendo sindi gute mujye kugaba ibitero tutavuganye, ibi bintu twarabibabujije. None FRDC nabo nabirarakara yunga mu by'abarundi, baravuga ati mu nama twakoze nyinshi twababwiye ko mwego mutazi kurwana, nta mpamvu yo kujya gucokoza M23 aho baherereye, kuko birangira mudukururiye umuriro kandi mwe mukiruka, akaba ari twebwe tuwatakariza ingabo. Nuko nguko iyo mirwano imeze mu kibaya cya Rusizi bwana munyamakuru. Nyuma yo gufata agace ka Kamituga ndetse n'agace ka Kuruma 23 mu by'ukuri byanatangajwe, ndetse natwe twarabivuze ko 23 yafashe n'agace ka Nzibira igakomereza ku kibuga cy'indege cya Nzovu, ndetse byamaze kugaragara neza ko 23 yongeye gufata utundi duce, ariko ahanini bikavugwa neza ko utu duce twafashwe habereye imirwano ikomeye, kandi bikanavugwa neza ko harimo n'abacyanciro ba Blackwater, kuko bivugwa neza ko abacyanciro b'Abakolombiya bo banze kurwana batarahabwa amafaranga y'ibirane Kisekedi yabambuye, ndetse bikanavugwa neza ko utu duce twabaye tombe 23 yabashiye kuba natwo idufata ni tombe bwana ngoga. Utu duce twafashwe na 23 nyuma y'utu duce ndi tuvuze haruguru, n'utuhe siya mirwano yabereyemo yari hagazite. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nakubwira cyo nuko coalition ya FRDC, Wazalendo, FDNB, FDLR ndetse n'abacyanshuro bakoresheje indege za drone bakurutse mu bice bya za Shabunda no muri izo nkengero za Nzibira, baraza ndakubwiza ukuri ubu rero basigaye muri icyo gice bafite systeme yo kurwana Air Force na infantry. Bwana munyamakuru ndakubwiza ukuri nyuma yo gufata Nzibira no gufata utundi duce dutandukanye, nyuma yo gufata Nzibira na Nzovu, ibyo bibuga by'indege bibiri, hari utundi duce tugera ku 8 twari twarafashwe, ari twe twitwa twa Bulungu, Chilwa, Nyamalenge, Kanyola, Mulamba, Lubimbe, Ngondo na Chuwe.
aho ngaho rero niho nkubwira nyuma yo gukora amasuku bagafata aho ngaho kuko aho ngaho abaturage baratuje nta n'ikibazo bafite ndakubwiza ukuri ku munsi w'ejo habaye umuriro umwe ukomeye cyane indege zaje zirakubitwa muri kwa gukubitwa ubu ngubu tuvugana ku munsi w'ejo uduce tubiri twaraye tubaye Tombe ariko gace ka Wangoye habayemo umuriro ukomeye cyane na hano Kabugi ho barwanya umwanya muto ko bahise birukankira hano Wangoye none baba nkaho bari concentre hano Wangoye hano ndakubwiza ukuri bakubiswe umuriro umwe ukomeye cyane ku buryo ubu ngubu ndakubwiza ukuri ari Kabugi na Wangoye Kabugi na Wangoye ubu ngubu Tombe ubu twiyongereye kuri twa duce 8 twari twarafashwe ubu tubaye uduce 10 kandi utwo twose ni mu rwego ni mu muhanda ugana Shabunda byumvikane yuko mu kanya gatoya mu misi itarenze 2-3 tuzaba twumva ibitero biri kugaba mu mujyi wa Shabunda so rero ahangaha rero kugira ngo babashe kurinda aka gace neza kanzibira neza kugira ngo bitazongera kuvuga ngo aduyongere anibeshe kuzana drone atakuharasa M23 yafashe ingamba hano muri Nzibira kumanura deployment yabo edikota bazimanuye hano bita Irega hano niho bamaniye edikota za M23 bahajyana ibikoresho byose bishoboka so rero nuko nguko ibyo navuga ko nyuma ya Nzibira na Nzovu n'utu duce 8 twavuze ubu utwaraye tubaye Tombe kugeza kuri uyu munota ni Wangoye na Kabugi bwana munyamakuru twinjirane muri kino gihugu mu by'ukuri cy'u Burundi cyenyegeje giteye nk'umutima kwa Neva biri kugaragara neza ko itegeko ryatanzwe na FDNB hasenwe amazu arenga 100 y'abaturage by'umwe ariko bivugwa neza ko baba n'umundi bari mu bwoko bw'abanyamunege cyangwa se baba bashinzwe ko bafashe mu 23 bivugwa neza ko leta y'u Burundi yasenye aya mazu iri niyo hoterwa by'umwariko riri gukorerwa hano ibujumbura by'umwariko biri gukorerwa abakongomani hano ku mupaka ndetse bikanavugwa neza ko no mu ntara y'Ibitoke ndetse biri kugaragara neza ko abaturage bakomeje kugenda batsengerwa ndetse byanagaragaye neza ko abo baturage baturiye umupaka ahanini wa Kongo ndetse bikanavugwa neza ko ari mu gace mu 23 yafashe iri senyerwa y'abaturage mu by'ukuri amazi 100 ndetse n'irihoterwa rikomeje kugenda rikorerwa abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi bihagaze bite nyuma yuko Neva yikanze ko mu 23 yageze mu gihugu cy'u Burundi kandi ibyo bitera akabyemeza ubundi bihagaze bite urakoze cyane bwana munyamakuru icyo nakubwira yuko nuko bakunzi bacu bumve ko ya mirwano yaberaga Ruberizi ndakubwiza ukuri yuko mayiti z'abarundi bazizanye hano bazihungishirije mu gace ka Cibitoke ahitwa Buganda so rero nkomeje kuri icyo kibazo aho ngana agace kitwa Buganda abadukurikira babumve babyumve neza kuko muri aya makuru yacu ari n'abarundi bari no kubyumva bari muri Cibitoke ku buryo nabo bashobora kuba basobanukirwa n'ibyabaye so rero ahangaha bya precision so rero ahangaha nyuma y'ahangaha kuri iyo ngingo wavuze nuko ihohoterwa ry'abakongomani mu gihugu cy'u Burundi muri rusange gikomeje kuba ikibazo gikomeye imikwabo iracyakomeje ibujumbura mu duce twavuze n'utundi twiyongeraho baracyakomeje kugenda bafata abakongomani no mbere bari basiye abanyamurenge ubu bafata abakongomani bose muri rusange kuko bamaze gusobanukirwa yuko M23 igizwe n'abakongomani bo mu byiciro cyangwa se bamoko atandukanye bivuze yuko umuntu wese w'umukongomani nta cyizere afitiwe so rero bari gufatwa bakajyanwa muri za PSR bakajyanwa gutotezwa ahantu hatandukanye aho hantu rero hasemwe amazu 100 na hantu mu Cibitoke aho rero mu ntara ya Cibitoke murabona ko ari ku mupaka juste wa Kongo n'u Burundi ako gace kari hakurya aho ngaho za Ruberize n'ahandi twavugaga na za Kamanyola na hose ni mu gace gafitwe na M23 so rero ayo mazu rero na mazu yegereye umupaka wegereye umupaka wa Kongo ku buryo noneho rero ayo mazu yubatswe aho ngaho ingabo z'u Burundi zikanze ko ariho M23 ikorera infiltration yinjira muri munuze kuko bazi yuko neza ubu mu gace kaho ngaho Cibitoke cya Rugombo ko hari ingabo za M23 ziteguye kuzahura n'izizanyura mu Gatumba n'izindi zinjiye hanyuma bakatsa umuriro so rero aho ngaho muri uwo mukwabo nuko rero bavuze bati nizo nzu mwubatsaho
kuko ikigaragara cy'urumva abo bantu banahubatse bafite na bene wabo hakurya. Ikindi cya kabiri, ubucuruzi bakora babukora hakurya muri Kongo no hakuno i Burundi. So rero bavuga ati urujya n'uruza n'ibiki byose bivuga ko urwo rusisiro rwose icyo gice cyose cyubatswemo aho ngaho bigaragara yuko ari abafatanyabikorwa ba M23. Amazu rero agera ku 100 bahise bayasenya bayashyira hasi. Musanteri waho mu nama abajijwe n'abanyamakuru yavuze ko icyo gikorwa cyari icy'ingenzi mu rwego rwo kwirinda ibitero cyangwa se infiltration zishobora kuba zaturuka muri Kongo zigabwe na M23. Bwana munyamakuru, ndetse uretse no kuba barasenye nayo mazu no kubafunga banabafunze kuko babaye nk'abashaka kwigaragambya bavuga bati iyi ni gakondo yacu, ni gute mudusenyera amazu twubatse mu butaka bwa basogokuru muri gakondo yacu. So rero nuko nguko nabivuga mu ncamake bwana munyamakuru, kuri iyo ngingo icyo nicyo nabivugaho cyako karengane kakomeje gukorerwa uretse n'abakongomani n'abaturage b'abarundi bakomeje guhura n'akarengane nk'ako ngako.